Hey, abantwana makhe siphinde silentoze quickly nje sibonisana. Abantu match and match and I doubt ingqondo ikhona ba. Uvuka ekseni uqala icompany yakho. And then kule company yakho decide ba wena uzo employer bani. Bekuthi iqinje uphungu vela afune yena makathathwe nje. Just because uthuze ne CV so makathathwe by virtue by South African. Yabona ke lento? I think ihlekelwe too much and I think it's time. There's no way ba kungavele kube khona umuntu ongavela revumbu nje ekseni. Osula intonga eze kuwaxela ba yena ufuna uqashwa endaweni yakho. Lonto leyo into engafuna ukuhlekelwa cha. There is no way umuntu onengqondo epheleleyo angacinga lonto. But ke match and match yenu ke. I'm looking all over the place. Moving around the country be waste ixesha labo. Beyo follow nyanzela abantu baba employ abantu. Yabona ke le kuphakela. Ibike yapha kwenye indawo apha kwenye ibhulu apha. Iyothetha lo mfitshi. La jebuka ngimnike ne chance uyamxelela nje kahle ba. Number 1 akekho kweza premises vanela phuma. And then yamxelela kwesibini oba nje beyiyo nje akho umuntu ozokuyixelela uba mayithathe bani ingathathi bani. Kaloku xa nifuna uqashwa madoda umuntu ofuna umsebenzi makazicreate umsebenzi. Akho umuntu odalela uba makahlala babysit omnye umuntu. Indoda ufika indala ichayela nentshebe kodwa ifuna igadi ba yona mayiqashwe ngumuntu. Kutheni ningenzi into yona? Because nxa nifuna umamelo Jacinta. Then you do nothing for yourselves. Khona ngoku into lendawo eGreat Town 80 people babanjiwe pha ngenxa ye nonsense yale match. And then abantu bayi80 babanjiwe bazoba ne criminal records. Xa bene criminal records uJacinta uzobe esinekile yena pha lendawo esineke kuyo. Aba bantu bazofuna imisebenzi. Xa kuthi kuyajongwa pha kufika une criminal record ngento engabhadlanga ebengangena indawo kuyo. Yabona ngoku really it's about time abantu ngoku mabaye uthandele umobilize ngabantu be-exploitwa ngabantu because egqibeleni izawujika nomuntu lento. Yabona bayi80 pha it's 80 people, young people probably abazoba ne-criminal records for nonsense yento. Because lento yabo ine looting. Peaceful march nje umuntu uthi peaceful nje akamile igama lithetha ukuthini. And lento it's going to come down igcwala lapha eKZN because niyabazi abantu balapha kanjani. Next thing umuntu xa sengafumana umsebenzi abango ene criminal record ngo uzobe uphakela uthakathe engekho yena efumana imali zakhe nezimoto aziphiwayo. Nina nobe nihlela niphinde nibe kumele uxanduva kwakuthi aba nibe icrime izokwenyuka because of nina ningasebenzi. Nibe nithanda izinto. Akumntu ombi nje umuntu ongathufuna ukusebenza kodwa uthanda izinto. Kwalena ucinga uzovela uyonyalwa nje emsebenzini wena uhleli okweni ungqonqa the whole day. Next thing uyavuka apha kuthiwa yizani ngapha code 14 iza ngapha abantu nivuyela lo nonsense. Yabona ke into ezokwenzeka ngo abantu it's about time bavuse bakhe baqhaqheka apha engqondweni. Lento ye match and match it's not going to end well. Abantu abazobenefita ngento match and match nguphakela nalo ntombazana uJacinta. The rest of you nizogcwala izitrato instead of using la energy ninayo neza numbers nenza into constructive nifuna ugcwala izitrato kwi communities then I'm sure there's a lot of things eningazenza. Xa ufuna ulungisa ilizwe qala ulungise kula ndawo nihlala kuyo. Then xa ugqiba ulungisa indawo ohlala kuyo ngoku then you can go ke ngoku uthi uyolungisa ilizwe. Mhlawumbe kwale ndawo ohlala kuyo uxa kwenje izicrime awukwazi ukulungisa lonto. Cannot even form ilento ekuthiwa into zenziwayo iforum. Kodwa ufuna uzolungisa ilizwe ulungisa kanjani ilizwe?